inggih matur siksip titiang majeng ring indedani sinamian titiang nuna suratian nyani duaning acara bulan bahasa desa melinggih kelot warsa duang tali selikur rahina sane mangkin jagi kekawitin. Inggih manggala BPD sane suksemayang titiang Bapak Perbekal Desa melinggih kelot sane wangyang titiang para klian dinas sejebag desa melinggih kelot sane wangyang titiang jero benesa sejebag jagat melinggih kelot sane suksemayang titiang manggala SD sejebag desa melinggih kelot sane wangyang titiang para angga panureksa sane wangyang titiang angga LPM sane wangyang titiang Bapak Babinsa miwah kap Babim Kantimas desa melinggih kelot sane suksemayang titiang para pemilat lomba bahasa Bali sane tresna sihin titiang miwah para ulaman sane nenten presida titiang carca sakesiki sane wangyang titiang. Om Swastiastu. Pinaka purwani ngatur ngiring ngaturang rasa pangayu bagya majeng ring ide sang yang widiwasa duaning melarapan asung kertewarah nugrahan ide mawinan iraga sareng sami presida manggihin kerahajengan inggih idedane sareng sami mungwing dudonan acara rahina mangkin inggih punika kaping siki pemabah kaping kalih pengeras titi kaping 3 nembangang lagu Indonesia Raya kaping 4 sembrama wacana saking Bapak Perbekal Desa melinggih kelot sepisanan muka acara bulan bahasa warsa duang tali selikur. Kaping 5 pemuput. Inggih duaning pemabah sampun katuri wau sane mangkin jagi tincapang titiang acara inggih punika nguwacen pengeras titi antuk punika titiang nunas idedane sareng sami manane ngadeg abobos sane polihamongan durusang doa. Om awignam astu namo sidam. Om aditya siwa param jokti rakti tejo namo astute sueto pangkajo madiasti Bhaskaraya namo astute Om anugraham anuharam dewadata nugraham Arcanam sarva pujanam namo sarva nugraham Om yang widi yang maha agung saning enteran jagat ribuan nomoah wit sahaning saning urip irikiring jagate asiki sembah pangubaktin titiang mugi sida asung ketawar nugraha
Mapica sunar garang manegalang apadang. Om yang widi yang maha wicaksana. Ring rahina mangkin angarapon wuku ukir ketekan Masehi 16 Februari alih tali serikur. Titiang maka sami mebupul dua jeng melarapan nandro kesedaning manah tur ketelaban ngaturan puja puji pangastuti ngelungsur pemargi sani antar mewah pemadut sejeroning ngemargi ang bulan basa Bali ring desa Melingih Kelot kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Domugi hidayang widiwasa miwah perabawani dosami sidoledangi cening pemargi sane becik maka miwah penuntun mangdane pemargi acara puniki presida antar tu sidaning don. Om yang widi yang maha kinasih mugi sida ngelaksana yang sahananing karma karamiwah karma kesamu sani medal saking pikayun pawacana maka miwah palilaksanan titiang maka sami. Om anu beradah kastai watu wisata. Om sarwa karya parisudam. Om dewa suk semua parama sintiya nama swaha. Om santi santi santi. Om. Inggih idedani sareng sami tunas titiang mangdokantun ngadeg santukan jagi kelanturang angtuk nembangang lagu Indonesia Raya sane boleh hamongan durusang. Inggih idedani kadurusang malinggih malih suksemo. Inggih idedane sane mangkin kelanturang acara kaping 44 inggian punika sembrama wacana saking Bapa Perbekel Desa Melinggih Kelot sepisanan mungkah acara lomba Basa Bali Rahina Anggara ketekan 16 Februari warsa duang tali selikur inggih antuk genah miwah galah durusang. Om Swastiastu.
Inggih, kaping ajeng tiang matur semua sarang Bapak Ketua BPD Desa Mlingi Kelot, taler Bapak Babim, Bimas, Babimsa, semua katur, lan jero benesa tiang Semlingi Kelot, semua katur sampun presida rawuh rainane mangkin, taler sarang Bapak Klian sedesa Mlingi Kelot, lan perangkat desa sarang sami matur suksema sampun ledang rawuh rainane mangkin. Taler sarang ibu pendamping basa Bali lan bapak-bapak tim dewan juri suksema katur. Taler ibu-ibu guru basa Bali sedesa Mlingi Kelot niki lan ibu kepala sekolah sedesa Mlingi Kelot suksema katur sampun ledang rawuh rainane mangkin. Taler sarang undangan tiang makasami sampai sampun presida rawuh rainane mangkin lan adik-adik SD sedesa Mlingi Kelot suksema katur sampun presida rawuh lan ikuti lomba bulan bahasa Bali rainane mangkin. Tiang cuma ingin sampaikan kidik domogi lomba bulan bahasa Bali ini ke depannya tetap bisa dilaksanakan duaning mangda alit-alit lan generasi muda tetap bisa menjaga budaya berbahasa Bali ring masyarakat niki. Inggih wata sapunika tiang matur nuwun, tiang matur sukma sinap tiang antuk pramosanti. Om Santi Santi Santi. Lomba bulan bahasa Bali hari ini Desa Mlingi Kelot tiang buka. Nggih suksema aturang titiang majeng ring Bapak Prebekel sane sampun presida muka acara bulan bahasa Desa Mlingi Kelot warsa duang tali selikur. Inggih hidedane sareng sami rawuh iriki titiang presida nginterang acara puniki miwah mali jebos kelanturang antuk lomba acara inggian punika lomba nyurat aksara Bali tingkat sekolah dasar sane wenten ring sejebag Mlingi Kelot nyurat mesatu Bali duta saking sejebag SD sane wenten ring Mlingi Kelot punika taler lomba Medarma Gita sane wenten ring sejebag Desa Mlingi Kelot pinaka duta nyanyi sampun presida rawuh ring suang-suang sekolah. Inggih duanin asa punika yening titiang nuna sering para angga panureksa sane sampun presida rawuh raina mangkin inggian pemargi mali jebos inggian punika lomba mesatwa megenah ring aula kantor desa Mlingi Kelot pinaka acara pertama kaping kalih lomba Medarma Gita ring aula kantor desa Mlingi Kelot pinaka acara kaping kalih. Selanturnya nih, lomba nyurat aksara Bali megenah ring ajeng ruang kelas TK sane sampun wenten ring bedelod. Sepisanan ring angga panureksa nyurat aksara Bali ngelangturan pemargi mali jebos ngaweting acara nyurat. Inggih suksema. Nggih wanta sapunika atur titiang munawi wenten kirang langkung ring sejeroning titiang ngenterang acara puniki nenten manut ring arse idedane sareng sapi titiang nunas gengrene pangampura pinaka wasana ningatur titiang puputan titiang antuk parame santi. Om Santi 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 Om. Inggih para ulamaan sane sampun kasiagang ring ajeng inggih durusang unggahang suang-suang suksema.
inggih nyantos kalah mali jebos titiang lunas para ulaman sanet nintan polih hamongan mangde preside mesanakan ring posisi dangin dados posisi kelot dados nggih suksemo. Titiang lunas suratian mangde ring pemilat sarang sami sane poleh nyurat aksara Bali mangde megena ring kelot ring ajang kantor TK raresan ngerah genah. Sane poleh hamongan medarmo gita lan me satwa Bali manda jenak riki ring sisi kangin. Inggih suksemo. Malih pisan titiang lunas mangde sane poleh nyurat mangda meriki dados negak nggih. Genang sandal. Sandal genang betel. Arisan enggak atur jarak. Siram duwe minum niki. Siram duwe bu murid niki. Siram duwe jajan niki. Jebu armine itu. Nuna suratian ring para ulaman sarang sami ulaman sarang sami menang riki nyaksiang acara lomba sampai selesai gitu. Sane medarmo gita menang dumun. Nggih yen wenten ada acara tiosan dados telar gitu. Inggih titiang lunas para ulaman ledangan mangda jenak ring posisi dangin. Suksemo. Santukan acara jagi kekawitin. Nggih para ulaman dados sampun ring ngedangin dumun malih jebos urusan lomba mangda menang mriki gitu. Sane boleh pinaka juri mesatwa manda jenak riki. Sane boleh medarma kita jenak ring bedangin. Nggih, suksemo. Riki ring napi wastana ring ayunan ring ayun menang.
ring pemilat Masatwa Bali menang Riki sane tiosan menang numun ring luar aula kendan pangdan wendan kerumunan ring napi wastana ring tim penilai lomba Masatwa Bali mana jenak Riki kendan nggih rarisan sane tiosan ika mana menang ring luar aula. Nggih ring pemilat dados iki ring pemilat atau guru sekolah dados iki mendampingi. Tapi Riki menang. Inggih papinawag titiang matur majang ring alit-alit pamilat sareng sami. Titiang nas uratian yane demuna bos-bos. Sekemaon sedurung titiang awit ngelantur mawicara lugrayang titiang rasiti bakti majang ring linggih ide betara betari sene melinggam linggih Riki ring sejebak jagat melinggih Klod melarapan antuk ngaturang pangastungkara panganyali umat. Om Swastiastu. Inggih minapta alit-alit sareng sami puniki sampun ngamolehin utawi mikolehin ri sejroning kawentanan kriteria lomba sane jagi kemargiang rahinane mangkin. Punika melarapan ring ibu utawi bapak guru pembina talar sampun micayang nggih. Sampun micayang? Sampun nepitan? Sampun. Nggih sedereng lanturang titiang sane mangkin titiang metaken dumun. Sira sane kayun juara. Samian dan kayun ada juara niki. Sira sene kayun juara, coba unggahang tangan. Coba naikkan Nyen tangan. sing dot tadi juara, nyen sing dot tadi juara. Badah. Yang kentan male bos dan jadi bentan medal ada juara nge. Dados kentan. Dados kentan napitan. Halo. Nggih. Niki Bapak wedar mantan akide ingyan kawentanan kriteria punika kekawiten antuk tikas utawi penampilan. Penampilan punika sane ngranjing ri sejroning punika punapi tata cara mabusana nggih ekspresi utawi gerak lan sikap di sejroning nyarengin parikrama wimbekara utawi lomba puniki. Sane kaping kalih daging utawi penguasaan materi. Punapi ri sejroning maktayang satwa punika ngetalar kesesuaian isi satwa salar ngranjing amanat lan interaksi sarang penonton. Sane kaping 3 basa basita utawi basa ri sejroning kawentanan mas satwa ngangen napiten penggunaan basa Bali sane becik utawi kaon. Sane kaping 4 raras ekspresi utawi mimik penjiwaan dan improvisasi. Sane kaping 5 galah utawi waktu. Nggih, meniki wenten galah sane kacihnayang Riki 7 menit ngantos 10 menit. Inggih. Ring sejroning pamargi wimbekara sane sampun mamargi male bos-bos wenten cihna sepatutnyane kapertama ngawit ri sejroning Om Swastiastu wenten cihna lemong apisan utawi ketukan sekali. Yening sampun nyaluk 7 menit
punika wenten tanda bunyi 2 kali utawi klemong ping kalih. Yening sampun 10 menit punika wenten klemong ping 3. Nggih. Klemong ping 3 punika sampun 10 menit mesatwa punika sampun dados kepuputang. Ya diasun dereng puput. Sakemawon yening jagi kelanturang dados kemanten. Kemawon yening langkung dekening 10 menit saya waktu wentan malih bos-bos pengirangan nilai 10/1 menit dari akumulasi ketiga juri. Ampun midap, yening kirang saking 7 menit punika talar wentan pengurangan nilai 10/1 menit dari akumulasi 3 juri. Ampun. Inggih wonten sapunika sane presida atur ningang titiang sikemawon sinampura ping banget puniki majang ring manggala prawataga utawi panitia wonten sane mersidang nyihnayang suara punika membunyikan suara ketukan atau napi dados sanggen kenten. Oh niki wonten. Oh nggih. Nggih dados mikrofon anggen tapi ten sidang titiang dados ne menentukan. Nggih nggih. Ini waktu mesidang wonten titiang nyantenan kemawon sambil niki tan sidang. Nggih. Puputang titiang untuk para masanti, Om Santi 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 Om. Matur suksema. Inggih. Tes. Alit-alit sane nyarengin lomba Mesatwa Bali sane mangkin pat Oh nggih, alit-alit sareng sami puniki wonten pawuwah balik kidik nggih. Malih bos-bos risa kalaning mimbakara puniki mamargi. Puniki wonten kalih Jayanti, lanang kalawan istri. Nggih, sane lanang pun otomatis boleh juara 1 2 3. Nggih, kesantekan pamilatnya wantah ketiga. Sane istri malih bos-bos wonten asiki ke mantan sane nentan boleh juara. Nggih. Sampun midap nggih. Pun midap. Nah, malih bos-bos elingang pisan cihna punika saking suara mikrofon puniki. Om Swastiastu. Mungkin ampun
mo satwa langkung kirang langkung 7 menit manut ring stopwatch Dewan Juri. Kali. Pun. Ampun nyantos 10 menit. Punika sampun cihna galah puput. Nggih, punika 10 menit. Dados satwa punika kapuputan, dados kelanturang sekemaon saya waktu punika kadiatur tiyang wau wenten pengurangan nilai. Sakemaon yening langkung punika wantah 26 detik punika dibulatkan ke bawah kantun ngeranjing ring 10 menit. Yening langkung tekening 3 dasa utawi 3 dasa siki kemanten sampun dibulatkan ke atas dados 11 menit. Ampun. Punika dalar yening galah nyane 6 menit 3 dasa siki detik punika sampun ngeranjing ring 7 menit. Ampun. Pemulatan ke atas. Sekemaon yening kirang punika pengurangan nilai punika akumulasi dari Dewan Juri Samian. Nggih. Tes. Bising. Mene mati ang. Cek kesini aja neng, anggu gede-gede itu. Inggih, sane mangkin jadi kekawitin antuk pemilat sane istri. Nggih. Istri sane boleh nomor fisiki jurusan. Jin gen. Oh, masker. Teh salung nih teh. Suaranya di masker. Misal ngap mohon masker. Nggih dados buka ampun nggih. Buka dumun nggih, enten. Beci angotan ngenakan dumun diko, bos angin. Nggih. Genahan dumun. Om Swastiastu. Suksema antuk galah sane kepicayang ring titiang. Titiang jagi ngaturan satwa sane memuda ni bawang teken ni kesuna. Ada tuturan satwa anak mekurenan lah kone pianak loh-loh duang diri. Ane kelihan madan ni bawang, ane cerikan madan ni kesuna. Pianak dua ento metungkasan pesan solah ne dan bina cara bumi tekan langit. Ni bawang anak jemat, deman nulungin rarama, ia masih deman nulungin memene megarapan di paon. Melenan pesan teken ni kesuna anak bebab. Malas magae tor deman ngai pisuna. Ni kesuna sedak dina anu ni bawang sod ngelesong padi tur laut ya kaya sambelang na ngabajun angona ngalih iye krana ngugumunyine ni kasuna ditu ni bawang titikna siya mayeh angat tur tundena magadi ni bawang magadi la lantas ni bawang ngeleng siksegan naka dia ditukate ketemu tekan ke distrik Cak Kuning itu ni bawang gotolangna bang emas-emasan merupa pupuk subeng kalung emas lan kain sutra
Ni bawang nongos di umah dadong ne. Seng taen ya mulih ke umah reramene. Jani ni kesuna napoken embok ne mepenganggo lan mepriasan sane melah-melah. Ditu ni kesuna ngorahen memene niktek ukudan awakne apang kanti babak belur. Ni kesuna ngeleng sengu-sengu nekat ia ditukate. Ketemu tekan ke distrik Cok Kuning. Ditu ni kesuna gotolangna bang gumatat gumlitit nekat dia di rumah. Lantas gumatat gumitit ento ane macana ni kesuna kanti ngemisih mati. Ento upah anak mereka setata daman ngepi sunang timpal. Sinah muponen pala krama ane ten rahayu. Om Santi 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 Om. Sane mangken nomor undi kale. Inggih durusan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih para pamirsa lan panuraksa sareng sami titiang jagi pacang ngaturang satwa Bali sane memurde I belok. Ada orah-orahang satwa. Ulang. Om Swastiastu. Ainggih para pamirsa lan panuraksa sareng sami titiang jagi pacang ngaturang satwa Bali sane memurde I belok. Ada orah-orahang satwa I belok geginane melali dogen teken medar. Sedak dinanu I belok melali-lali ke deselen. Di mulihne ia ngentasin semol linggah pesan. Di tengah semanen tu ngat ia napukin bangken anak lo kaliwat cekek pesan. I belok lantas ngomong, loh nyak makuran teken tiang. Anak yang tu mendap dogen. Beh, ia nyak teken iraga. Malahang gandong dogen ia ajak mulih. Sambil langga ngerangkeng kitu, lantas bangken itu abana kumahane tercelepanga jumahan menten. I belok lantas pesu morahan teken memene. Meme, icang loro dan anak lo cekek pesan. Memene mesaut. Anak lo dijak itu. I belok buin mesaut. Di semane bakat saup mara. Memene buin mesaut. Mendijak ia jani. I belok buin mesaut. Entu apa jumahan menten? Nyan dadalakina malu. Rana ia nulak. Sud ia ngomong gitu. Lantas I belok nyinduk nasi lakar banget pedangane. Mara ia neka
jumahan menten. Nah sinen tuh pejanga di samping anak lo entu sambil langgo ngomong, loh bangun lalu medayang nasi. Mengkelo ibelok ngantosan itu masih anak itu tusing nyak bangun. Ibelok makenah-kenah. Beh, jenenge iyalah mara tungosan melahan dan dikalahin. Sambil langgo ngomong gitu, lantas ia pesu tur jelanane ubat tango. Krana bene jalan-jalan, teka mengi ngamah bene ento. Pegereng pada mengen jumahan menten. Ada ane ngamah bene, ada ane ngamah jukutne, muah ada ane ngehkeh nasine. Sesubane bene telah, lantas menge pada megedi. Nyanane ibelok nyalokin kuranane. Dapat tango bene nasine maura tur bene subetelah. Ibelok ningalan pesu murahan teken memene. Kene omongne, meme, kuranani cange sube madar. Buenya tusing demen teken nasi, be dogen demenina. Ibelok lantas nyimak be apingan bango kuranane. Nyanane maregelok ina, dapat tango bene subetelah. Ibelok kenal pesan kenahne. Kadena kuranane anilah ento. Sai ibelok kencang be di samping anak kilo ento. Di subane ibelok magedi, teka mengi ngamah bene ento. Sai iya gitu kanti bangkene ento berak. Memene ibelok makena-kena. Ia muda mantune tusing tain pesu. Lakar delokina je. Lantas memene menjelak mulihan. Nget dapat tango ada bangke suba berak. Lantas ia pesu ngalih ibelok. Belok, muda cai ngejang anak suba mati jumahan menten. Ibelok mesaut. Muda oraha meme mati kurana icange. Lantas memene ngajak ibelok mencelep mulihan. Ento apa suba berak terbone bengu pesan. Ibelok ngomong, meme yen anake mati bengu bone. Memene mesaut. Yen anake mati bengu bone ter nyem awakne. Ibelok gue ngomong, men kengkenan iya jani. Memene mesaut. Ulangan kesenere. Sambil langga ngomong gitu, lantas bangkit entun jemaka terpulanga kesenere. Ibelok nengil dogen pusing nyak nulungin memene. Di subane memene sud ngentungan bangkit entu, lantas ia muleh. Memene entu tonden majus. Entuk awanan bone bengu. Ibelok ngomong, me, muda bengu bone jenengi meme mati. Memene mesaut, tusing meme anak hidup. Ibelok gue ngomong, apa tusing meme anak suba mati, jani meme langkar petang. Sambil langgo ngomong gitu, lantas memene kejo terkepait ka abah ke semere. Jeja memene jerit-jerit masih tusing lingwango. Lantas kecelempungan ke semere. Kecerita jani ibelok nu pedidiana. Tusing ada anaknya kanan ia, bahan ayah gasangne. Ibelok lantas kepekan meli ubi kesela, gatap ane lendenan, ane sarwo mudah-mudah. Sesubane betak gasangne, lantas ia muleh jani ibelok nongos pedidiana. Tusing ada anak aja ke ngomong. Nujuang pesan ibelok nuntut, terbone bengu. Ibelok makenah. Beh, idewek mati jani, tonet mat hidup suka mati. Sambil langga ngomong gitu, lantas ia melaep tercempunga ibane. Lantas payu pulanga ibane, payu ibelok mati. Inggih, wantah asap punika sani presida titiang aturang. Kirang langkung nunas gengrene sinang pura. Titiang sinap antuk parama santi. Om santi 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 om.
Inggih sane mangkin peserta dengan nomor urut 3. Om Swastiastu. Inggih idedane sareng sami titiang jagi ngaturan satwa sane mamuda ni bawang ajak ni kesuno. Ada ketuturan satwa anak mekurenan ngelak kone iya pianak lolo duang diri. Pianakne ane kelehan madani bawang ane cerikan madani kesuno. Akuran kone ngoyong di desa sewai-wai geginane tua maburo ke umo. Pianakne dua ento metungkasan pesan solahne tan bina cara bumi teke langit. Solah ni bawang ajak ni kesuno metungkasan pesan tan bina cara ia mesanding teken apine. Ni bawang anak dua jemat megaya nulungi reramane. Dua masih ia ngeraos sing taen ni madan ngeraos ni jelek-jelek. Lenan solahne teken adene ni kesuno. Ni kesuno anak bobab, anak demen mipisu nayang timpal. Sedak dina anu ni kesuno kau na ken memene ajak ni bawang kau na ajak memene urinana nyemu padi. Kau kina lantas ni bawang jak kesuno. Bawang suno mai malu. Yang me nen tunan padene meme kal kepekan. Nah me gelesan cerita mejalan lantas memene kau mo. Mesahut seni bawang kesuno me tunan padene malu. Mesahut lantas si kesuno tunen je nen cang nebo. Subo lantas sud kanti ni bawang nunan lantas kat nyemu. Nento ni takap mekaut sen ni bawang kesuno ni jani tebok padene. Bo lantas kau na ni kesuno. Be batak nebok padia monto kan nyai sing bisa. Nento ni bawang nebok padene pedidi ajak adidiana. Gelesan cerita ni bawang anak genitana ben sada sud nyemu padi ngemak ye san John amelana ngale iye. Gelesan cerita teko lantas memene uli pekan mesadu lantas si kesuno meme ini bawang nak wah ke kayah kan gaene sing nyak nulungan cang nyemu padi. Geles cerita teko lantas si bawang uli kayah. Tega lantas si bawang kan memene kaplak. Ampun me api pelet yang me ampun. Megedi. Ampun api pelet yang me. Ngeleng megedi lantas ni bawang ke alase sambil ngeleng sengu-sengu. Itu lantas di alase iya nepuang kedes cuk kuning. Petako lantas si kedes cuk kuning. Nak kengken nyai ngeleng bawang. Tiang tik tega ken memen tiange sawal tiang sing tawang pelet tiange. Nah mun gitu kita menjadi muan peninggalannya ini. Gotolana di kupengnya misi subang emas. Gotolana di bawangnya misi kalung emas. Gotolana kone di limane misi gelang emas. Gotolana di jeri-jeri limane misi bungkung emas. Gotolana di awaknya misi sarwo pengange sutra. Nah mun gitu ngai se dadonge nenggel mau jalan lantas ni bawang se umah dadongne. Mesahut lantas ni bawang dadong. Mesahut lantas dadongne nyentuh tiang bawang dong bukain je jelane.
buka ne lantas jelane mak siap lantas dadong ne mimi ija nyai man mas-masen miwah kain sutra bawang tiang i kedes cuk kuning emang dong sawere tiang tik tega ken meme uli jumah gelesan cerita ben mane ne ni kesuno kel ngide ape se dadong ne ditu lantas ia nepoin mbok ne i kesuno bawang ija nyai man mas-masen miwa pengange kain sutra ibiu gancang tik tega ken memet yang cang nepoeng i kedes cucuk kuning di alase nah ditu lantas meduk kena i kesunon miwah keliwat lobo ditu lantas i kesuno ngurin memene ngitek pangkanti babak belur les cerita melae lantas ni kesuno ke alase sambil ano ngeleng sengu-sengu ditu lantas ia tepukno ikan ikedes cucuk kuning metako lantas ikedes cucuk kuning kesuno nak kengken nyai ngeleng tiang tik daga ken meme sawere tiang sing ada peleh les cerita ditu lantas ni kedes cucuk kuning nah lamun gitu kidomen jani muanya ini ditu lantas ni kesunong idam kotolano kone di kupingne misi lelintah gotolano kone di bawangnya misi lelipan gotolna di limane misi lelipi melilit gotolano lantas di jeri limane misi kledu ditu lantas getolano awakne misi sarwo gumatat gumitit melae lantas ni bawa ni kesuno ke rumahne sawireh sarwo gumatat gumitit ento sana mecanen di awakne kesuno ngelantasin mati inge sampunika satuan titiange sira sane nyak dadi ni, cara ni kesuno inge titiang puputan antuk paramo santi Om Santi Om. Inggih sane mangkin sane pole hamongan nomor 44 Duresang unggah kajeng. Om Swastiastu. Inggih suksema antuk galah sane kepicang ring titiang sane mangkin titiang jagi mesatua Bali sane memurda ni tung kuning. Ada tuturang satua bebotoh kembar madan ipuda. Iya kasap pesan kone memotoh buena jak pragat menang. Si malune iya ngelas siap tuah ada dua jani uliane sekade pragat menang jak ngeliunan dogen siapne bisa nganti penyatusan nganti kewa kuranane ngemang-ngamah misi megadang lagut jani kuranane beleng gede aji nyampatang tain siapne dogen suba kewa siapne dogen manus apang kelu awai amah-amahane semengan jagung tengahi godam sanja gabah miwah mepesuang apang kelu awai apang kenamatan ai misi lantas megecel-gecel awakne isiap ulian ngencanin isiap nganti ane ngelahang ipuda kanti tuseng mandus kacerita ipuda lakar luas ke dajan gunung ditu ia mebesen teken kuranane wayan mani wakil lakas luas joh ne kene nyai beleng gede sotonen wake muleh subo lekat pianaken to yen muani pianake melahang miara yen lo matiang tek tenas ne bang siapa de membede wake tu nyang lah pianak lo iraga dogan nguboh megadangin petang lemah subo dogan gede pesagenai manjakang mesaut lantas kuranane ipuda
Ge beli budak, buen manine luas, ibudak kedajan gunung. Maro ketelun ibudak luas, saget lekat pianakne. Lagot lo koneh pianakne, imi jakewah gadi jan itu memen anak cerik. Imi cening-cening, nguda cening lekat dadi nak lo. Kengkenang jani meme bang meraya, yen tutang kena bapane, pianak matiang, jabin lemah budo. Kengkenang jani ban medaya. Bengong lantas memen anak cerik maklo. Buin kecapne, tumbuh dayan memen anak cerik. Arin-harine dogen tek-tek bang siap pada membedek. Pianake, jang di jumah dadongne. Kecerita, pianake ento ada nino, ni tuung kuning. Ngengalang lantas memen ni tuung kuning nak tak hari-hari bang siap pada membedek. Sud ngebang siap. Ngengalang, iya ke jumah dadongne, nak ditu, maka siap dadongne tuung kuning. Ne kali kengkeng nyai ngapa anak ne? Masaud kuranane ibudak. Ibusan meme. Ngujang maro lekat pianak nyai ne subuh ajak mai. Kene meme ipidan ada pebesan bapane yen wani pianake urina nak tak bang siapa dah membedek. Beh, budo pianak nyai ne to budo. Kuranak nyai ne to budo. Karena ento me dia ngajak icening mai. Yen tutang tiang kena bapane. Yen jang tiang jumah icere. Jak payu lempa ke tiang teken beli budak ne. Memenya ngajak icening nah. Nah, memenya ngajak icening. Koyo delok-delokin iya bang ih nyonyo nah. Geh mesuk semua me. Kacerita memene tuung kuning sawai-wai lokin tuung kuning lan ngemang dia nyonyo. Kadena buin kejap ne ipudak teka tusing masih iya teka nganti ngebulan-bulanan iya tusing teka nganti ngetahun-tahunan iya tusing masih teka nganti lantas gede tuung kuning. Nah, jani ulian subet telah pipesne ipudak maro iya inget teken pianakne. Mule lantas ipudak nak ke jumah ya ngauken kuranane. Wewayan jani waktu subet teke apa pianake loh apa wani pianake. Mesaud kuranane ipudak. Loh beli tersubet tek-tek tiang bang setiap pada mau bedek. Nah, keto marah nyai dua, nyak nutang kena wakene. Jani, genang wake darang nasi. Ditu lantas memene tuung kuning nang ipudak darang nasi. Saget memunyi kurungannya ipudak. Kukuruyu, wake tusing banget pianakne, wake tuah bangarin-arine. Pianakne, kinsang ngau di jumah dadongne, tur adan pianakne, ni tuung kuning. Maroni ngamunyi keto, basang ipudak gedak sajan. Laut iya ngaukang kuranane. Wewayan nyai nguluk-nguluk wake, jani aleh pianak ento di jumah dadongne, lakar matiang wake to. Lantas memene tuung kuning ngencolang aleh tuung kuning ke jumah dadongne. Naka ditu jemaah tuung kuning aba muleh. Naka jumah tuung kuning aba ke alasan teken bapane. Ditu di alase iya nage matiango. Saget teko dari ajak dadua nyaup itung kuning lan siloranga aji gedebong. Ditu lantas ipudak sahasa nak tak gedebong. Gedebong ento abona muleh banget siapne pada membedek. Pisagane ipudak mau ke siap nih ngahang ipudak ngematiang pianak pedidi. Ditu reramane ipudak suba nuturin iya nanging ipudak tusing masihnya ningohang tuturang ramene. Nah, suba lantas gitu. Suba ke cerita jani ipudak suba tua. Tusing idang iya nganti majalan. Ditu maro ipudak masa selang. Cening tuung kuning. Nguda bapa ngemat yang cening.
yen sing matiang bapa pidan cening boido bapa jani boado nak manjakang bapa jani cening. Nah, ni tung kuning dusuk di swargan ni ngehang bapa ne ngeleng di mercepada ditu lantas itung kuning mulai ke mercepada. Naka ditu bapane ni tung kuning ngelot batis ni tung kuning sahasa yang ide play. Imi cening tung kuning ampura bapa cening ampura bapa muda ngemat yang cening. Nah, ditu maro lantas ni tung kuning ngajak bapane hidup bahagia. Keto suba upah anaknya sane deman memoto, tuseng sayang keluarga, lan tuseng sayang panak. Jani pianak suba sayang iraga, mara lantas iraga bahagia. Kelungkong semarapura tiang nunas pengampura. Om Santi 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 Om. Inggih sane mangkin jagi kelanturang antuk peserta mesatwa lanang. Sane boleh amongan nomor 5 inggih duresang. Om Swastiastu. Inggih suk semua untuk galah sane kepicang ring titiang para dewan juri sane wangyang titiang miwah hidadane sarang sami titiang jagi ngaturang satwa sane mamurdo ni tung kuning ada ketuturang satwa boboto kembar madan ipuda ngeginane suwai-wai tuah matrajan iya si maluneng lah kurungan tuah dadwo ane jani subo penyatusang ya ngurung siap uling semongan ngati sanyo yejak kumuh manjusang tur merdening siap nentu tur amah-amahane siap len teken amah dedaran somahne jumah wah ngajang nasi mau ya lengis tur siap ne ngamah jagung teken be ditu lantas somahne beling gede buen manine ibudak lakar luas mutajan di den bukit mau besan ya teken somahne jumah wayan wen mani wake lakar luas metajan di dan bukit yan saget wake tonen teko nyai subong lah pianak lamun wani pianak nyaine melahang miaro lamun doh jak tak tak nasne bangin siap gitu pebesan ibudak teken somahne jumah maro 5 dino ibudak luas somahne ngelah lantas pianak laut loh koneh pianak ne ada ino ni tung kuning tuh jak kewah men tung kuning jani do yang widi ingken jani tiang wong modayo icening lakar teko teken bapane maro yang ucap yang widi tumbuh lantas dayane are-are ne dogen tek bangin siap panae kingsani jumah dadong neh lantas mentung kuning nek karya-karya dogen tur bango siapa ada mah bede itu lantas ditung kuning abono ko jumah dadong ne nekat itu me yeh kali kengken nyai subong lah piana mesaud memene tung kuning ibusan me kemudian piana mare lekat nyai subo ajak mai me setonden ipudak luas sering matajan mebesan dia teken cang me yang pianae wani melahang miaro yan loh tek nasne bangin siap yang icang ngajak icening juma payu lempagina icang memenya ngajak nah lamun gitu dini sebuah pejang pianaknya ini ingat lok-lokin bang yeh nyonyo lantas lok-lokin bang yeh nyonyo tas buat tiban-tibanan pudak luas sing masih hiya teko marot lapis nai pudak teko nekat jumane takono pianak neh samatno loh tur botek teko banga siapa do mah bede itu lantas siap ne mah kruyu kukuryu cang nak banga are-arene dogen tek teko banga siap pianak ne nak kingsandi jumah dadong neh
Lantas tundeno somah ne ngalih pianakne si Jumah dadongne. Naka ditu paedo pianakne aboka alase. Naka dia alase bapakne nyauk keris tur nagih naktak nitung kuning. Ada bidadari jak duo teko nyilorang nitung kuning ngaji gedebong. Tur bapakne ane kelewat pedihne naktak gedebong itu tur cahne abana mulih. Lantas pisagane ane ningahang. Ipudak naktak pianakne ngeling milu siksikan ramane. Lantas ipudak subuh tu sing mampu mekelo sing ngidang yo majalan. Nage nasi sing ado ne nyemakang. Itu lantas siksikan yo ngeling. Subuhna gitu di ngaha yang ngeling teken nitung kuning diuli swargan. Oleh itu nitung kuning ide tulung teken bidadari ya papang idang lokin bapane ke marja pado. Lantas atwena teken bidadari ya lokin bapane ke marja pado. Naka ditu geloto bapak geloto nitung kuning aduh cening Fidian bapak macang cening jani Fidian cening nu hidup ngide pele bapak jani cening. Lantas itu hitung kuning bagyo ajak bapane kita upah anak sing sayang tekan kurenan jak panak Rungkung Samarapura kelang langkung tiang luna sampuro. Om santi 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 om. Inggih kelanturang nomor 6 Yuresang. Om Swastiastu. Inggih idedane sareng sami. Titiang jagi ngaturang satu sane mamurdo I blok. Ada ketuturan satu anak blok. Ban blok nih iya keadaanin I blok. I blok geginane melali dogen teken modar. Sedek dina anu I blok melali-lali ke desa len. Dimulih nih iya ngentasin semua ane linggah pesan. Mare iya neket di tengah semane nget iya nepokin bangken anak lo keliwat jege pesan. I belok lantas ngomong lo nyak makuranan ngajak icang anaknya entu menep dogen beh iya nyak deke diragu lahang gandong dogen iya ajak mulih sambil lango ngerengkang gitu lantas bangkene entu abane ke umahne tur jelepange ke jumahan menten. I belok lantas meorahan teken memene. Meme, icang ngerorodang anak lo jegek pesan. Memene lantas mensaut, anak lo dijek entu. I belok lantas ngomong, di semane bakat saut mare. Memene buen ngomong, men dijek ya jani. I belok mesaut, ento apa di jumahan menten nyen de delokina malu krana ya nulak su dia ngomong gitu lantas iya nyinduk nasi karbango kurenane mare iya neket di jumahan menten nasi ne ento pejango di samping anake lo ento sambil ngomong lo bangun malu modar nasi mekelo i belong ngantosang ditu masih anake entu tusing nyak bangun i belong mekenah-kenah janang ne iya lak maratu musim hang jani kalahin sambil ngomong gitu lantas iya pesu dur delanane ubetango krano bene janjan lantas teko menge ke jumahan menten ngamah bene entu
begereng pada menge jumahan menten. Ada ane ngamah bene, ada ane ngamah jukutne, wah ada ane ngekeh nasine. Sesubane bene telah. Lantas menge pada megedi. Nyanane i belok teke nelokin kuranane. Dapat tango nasine mura tur bene subot lah. I belok ngengalang pesu mau orahan teken memene. Kini umum nih. Meme, kurunani cange subuh medar. Buine iya tusing demen teken nasi bedogen demen ino. I belok lantasnya mak be apingan bango kuranane. Nyanane mare delokino dapat tango bene subot lah. I belok kendel pesan kenene kadene kuranane ane nelahang. Sai i belok ngejang be di samping anak lu ento nanging di subane i belok megedi lantas teko menge namah bene ento. Gitu sai ganti bangken anak lu ento tur bone mekelo memene i belok lantas mekena muda ya mantune tusing daen pesu-pesu lakar delokin jo memene lantas mecelep mulian nget dapet tange ada bangke subo berak memene lantas ngingalang pesu ngalih i belok memene lantas ngomong belok muda cai ngejang anak subo mati jumahan menten i belok mesaut muda orang meme mati kurunani cange. I belok lantas aja ke jumahan menten teken memene. Belok entu apa subuh berak buine bengu pesan bone. I belok lantas ngomong meme yen anake mati entu bengu bone. Memene lantas mesaut yen anake mati entu bengu bone buine nyem awakne. I belok buin ngomong men kenang iya jani memene mesaut pulang ke Semere sambil lango memene ngomong gitu lantas bangkene ento jemake tur pulango ke Semere. I belok nenggil dogen tusing nyak nulungin memene. Sesubane memene sud ngentungan bangkene ento lantas memene mulih. Memene ento tonden manjus ento awanan bone bengu. I belok lantas ngomong meme muda bengu pusan bone jenengne meme mati. I blok i memene mesaut pusing meme anak anu hidup. Memene i blok gue ngomong jani pulang ke Semere sambil lango ngomong gitu lantas memene kejo tur kepait ke abo ke Semere. Memene jerit-jerit tusing masih ringuango lantas ke Lempungang ke Semere. Ke cerita i blok nu pendirian tusing ada anaknya kana bahan layah basang nih lantas iya kepeken meli ubi kesele kadep muah ani len-lenan ani sarwo muda-muda sesubane basang nih betek lantas iya mulai jani i belok pendirian jumahne tusing ada ajak ko ngomong lantas i belok nongos jumahne tusing ada anak ajak ko ngoto i belok nujuang pesan i belok entut tur bone bengu i belok lantas mekena-kena muda beh i raga mati jani tonden mat hidup subuh mati sambil lango ngomong gitu lantas
Ia mulai kesemere tur pulango ibane. Payu i belok mati. Gitu upi kena anake bulok tuare tae nyak melajah. Dikut kangkung ngebahso sero, kirang langkung nunas gengrana sinampura. Om santi 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 om. Inggih sane mangkin kelanturang untuk nomor kutus nggih durusang. Itu sing ada. Itu sing ada. Om Swastiastu. Inggih idadane sareng sami tiang jagi ngaturan satwa sane mamudra ni bawang teken ni kasuno. Ada ketuturan satwa anak mekurenan. Ngelah kone anak loloh duang diri ni gedenan madani bawang ni cenikan madani kasuno. Suai-wai geginane tua maburoh kaungo. Nasuratian ibu. Pianae dua ento matungkasan pesan solahne dan bina cara bumi teken langit. Ni bawang teken ni kasuno matungkasan pesan solahne dan bina cara yeh mesanding apine. Ni bawang anak jemat dua megai nuling ramane dua ngeraos sing ten ngeraos ane jelek-jelek. Dua melajang raga sing ten ngeraos ane jelek-jelek. Dua melajang raga apa-apa dadi tugasnya dadi anak lo. Contohnya ne megarapan di paon, metanding canang, lan sanelianan, tusing ten lep teken ajahan agamane. Melenan pesan teken nyamane ni kasuno anak loba malas bagai teken dua pesan ngepi suno timpal. Ento ngarenayang memene ngugup pisadu ni kasuno sane maorahan ni bawang ngumbang ditukade nganemin anak truno. Sedak dina anu sejatine ni bawang marasun ngeresung padi laut manus sambilan ngabajun angane ngalih ye. Karena memene ngugup munyi ni kasuno ditu lantas ni bawang tik tiga teken memene tur sia menjiangat tur orahina magedi. Ni bawang laut magedi sambilan ngeling siksigan ketukade. Disubane ngalin umahne ditu ya ditukade kone ketemu teken cucuk kuning. Itu lantas ni curcuk kuning kapilas teken ni bawang gotolo bang emas-emasan sane berupa pupuk, berupa kalung, berupa subang, berupa bungkung, berupa gelang, muah kain sutra. Sekat ia ngelah penganggo ane melah-melah, ditu lantas ia nongos umah dadongne tusing ten mulih ka umah reramane. Kecerita jani ni bawang ini kesunon nepuken ni bawang mepengangge ane melah-melah. Ditu ia laut metakon di jaman baju buko ketu. Disubane orahina teken ni bawang. Ditu lantas ni kesuno metu kenahne ane keliwat loba adot ngelahan penganggo ane melah-melah teken bukene gelahang embokne. Karena endo ditu lantas ia mulia urina memene niktik awakne apang kanti babak belur. Disubane ketik-tik ditu lantas ia ngeling sengu-sengu ketukade. Ditu lantas ia ketemu teken curcuk kuning. Itu kecerita jani curcuk kuning ngotol awakne ni kasuno. Gotolo kupingne isine lintah, gotolo bongne isine lipi, gotolo limane isine kledu. Gotolo awakne isine gumatat gumitit. Disubane di gumatat gumitit ento ngencanen awakne ni kasuno kanti ngemasin mati. Kita suba upah anak ane sato ngai pisuno timpal. Cukup kangkung basa sero kirang langkung tiang nas nampuro. Om santi 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 om. Inggih suksema sampun memargi antar di tiang nunas anggo panurese mangdo ngerekap hasil druene ring sisi kelot. Inggih durusan genah katurang titiang. Alit-alit pemilat lomo mesatro mangde ke sisi jenak ring posisi kangin. Inggih durusan.
Inggih sane mangkin titiang nunas, sane boleh hamongan medarmo kita mangde meriki ring aula kantor desa melinggih kelot punika taler ring angga panurese medarmo kita mangde meriki ngerauhang ring aula kantor desa melinggih kelot nggih suksema. Sane pini hajeng jagi kemargiang ingin punika medarmo kita peserta putri inggih suksema. Sedereng lomba dimulai niki titiang lunas ring para hadirin sane wentan riki yening jagi mengambil foto dipakai dokumen dipersilahkan nanging sampunan upload ke media sosial. Oke, santukan terkait pembatasan PPKM. Oke, suksema. Cocok napa enggak ya? Rendek nang kacau mana? Ini rekap na sana. Ini rekap dak dua na. Diolah situ. Ini rekap dak dua. Sisi sama aku sini kan. Diolah situ pa. Takkan menyamuk jadi yang ba. Nando, nih kene liu sayang. Ken papi. Ini apa nih? Ini apa nih Pak? Nih si Putra, Putri. Mungkin apa Putri? Baca. Wah, takon aja. Sama aja jangan cinta sangat lah. Lagu menyamon. Nih Putri nah. Nih nah. Tadi juri 3 tuh. Lebih nah satu. Ini nah. Ini masih yang kensan juri 2 di sana. Ini 3. Aduh. Ini 1 Pak Wet ngelah. Jura 2 saya ada. Banyak mau naikin cerane. Kan juri 2 saya ada yang boleh nah. 3. Cek. Tes. Cek. Tes. Nah, ini coret nah, ini patu jangan ngerudeng dong. Nih coret. Marau di buku ini sih aduh dadaane. Pak Wet kan kalau penjurian Pak. Oke. Tuh, coret ngerudeng dong. Ngerudeng dong coret apa tuh jangan aneh. Sedurung kene, mau dadim. Nuna suratian para pemilat punapi sampun pasti ke ngemilatnya mungkin sampun siap. Nggih suksema. Nggih sedurunge ngemargiang parikrama medarmo kita.
Sane mangkin Ibu katur ring kriteria penilaian nggih. Kriteria penilaian punika meliputi untuk pembaca utawi pengwacen inggian punika saneka nilai indeks tingkas utawi penampilan. Penilaian nika bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Selanjutnya nih pinaka suara vokal utawi keindahan suara nika bobotnya nih tar 6 dasa kantos 10 dasa. Inggih nuna suratian jemun. Kaping 3 inggian punika cengkok wilet utawi variasi wirama bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Kaping 4 inggian punika onek-onekan utawi tanda intonasi nggih pengucapan ponim punika bobotnya nih 50 ngantos 10 dasa 5. Kaping terakhir inggih punika kaping pemuput inggih punika raras utawi ekspresi penjiwaan ring sejeroning ngemargiang mali bos medarma punika wenten bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Punika daler pinaka penegas utawi penerjemah nggih utawi tukang artos punika wenten daler ka sinahan utawi kanilai inggian punika tingkas utawi penampilan meliputi punika pakaian, gaya utawi sikap. Bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Tegas utawi arti punika meliputi ketepatan utawi keserasian terjemahan bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Selanjutnya nih bahasita utawi bahasa punika meliputi penggunaan bahasa Bali yang baik dan benar nika meliputi bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Selanjutnya nih kelembutan bebasan utawi intonasi keindahan bahasa terjemahan punika bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Kaping ngungkur inggih punika raras utawi ekspresi bobotnya nih 6 dasa kantos 10 dasa. Nggih. Selanjutnya nih kejuaraan utawi hadiah punika katurang ring pengungkur acara puniki. Meliputi punika juara Jayanti kaping siki, kaping kalih, kaping 3 meliputi Pa dan Pi. Nggih. Ring sejeroning pemargi panureksa ninten dados keganggu gugat utawi kaprotes. Inggih suksema. Sane mangkin jagi yening sampun siaga sareng sami sane kemargi angka pertama inggian punika Medarma Gita Putri sane poleh hamongan siki inggih duresang ke ajeng. Jadi tiang sorot kene Pak. Dane sarang sami titiang jagi ngaturan pupuh wajib binada dasar miwah pupuh pilihan mas kumambang saneng wacen durusan alami jagat sanggaro ritat kala jagate sekadi mangkin waro pesan dadi kejen nenten pisan dados moboyo
Pusmas Kumambang. Saneng waceng durusan. Tuhulante pitutore sane becek pisan. Wicaksana sastra aji manuten ring sastra aji dalam ring pawara nginuten ring pewarah pemerintah tinut ring tutur jati nginuten ring pitutur sane patut cucut bakti ring paguruan cucut metaken ring sang guru inggih puputan titiang antuk pramosarti Om Santi 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 Om. Inggih punika iwau nomor urut siki sane mangkin kelandurang antuk nomor urut kali. Inggih durusang. Om Swastiastu, Om Awiganam Astu Namasida. Inggih idarani sareng sami tiang jagi ngaturan pupuh ginada lan ginanti. Kalaning jagat sanggara Ritat kala jagate sane kebos Bali puniki senggara utawi kepiah para para
Inggih sane mangkin jagi kelanturang nomor 3 inggih durusang. Santi. Om Swastiastu. Inggih idedane sareng sami titiang jagi ngaturan pupuh gina dadasar sane pole amongan inggih durusang. Ritat kala jagate sani kebaos kali sengara utawi kabiah paran. Nenten dados lempas ring padewekan. Punika mawinan sang yang ngaji patut pisan saratan. Pinako wimbo sekadi imatan ai setata nyinarin jagat. Santukan sampun lumrah sarana daring anggen ngeruruh kaweruhan. Sampunan pisan nenten ngegel. Santukan virus corona durung majenten tatas. Inggih idedane sareng sami titiang jagi ngaturan pupuh masku mama inggih dirusak. Inggih sane mangkin canitiang titiang wenten anak sane pari solahnyane becik. Paritnyan ring kaweruhan. Jemet melajahin padewekan. Setata eling ring pitutur guru. Miwah setata subakti ring peguruan utawi sekolahane. Aing nggih titiang sinep antuk pramesanti. Om Santi 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 Om. Inggih sane mangkin kelanturang nomor 4 inggih durusang.
sareng sami titiang jagi ngaturan tembang pupuh ginada dasar sane boleh amongan duresa. Ritat kala jagate sane kebawa sekali senggara utawi kebiah paran. Nenten dados lembas ring pedewekan rohane punika mawinan sang yang ngaji patut pisan saratan sekadi imatanai setata nyinaren jagate sewai-wai sane mangken lumrah kebawasan serana daging anggen ngaruh kawuruhan sampunan pisan nenten ngege santukan gereng puniki durung mejanten tatas sane mangken kelantur atuk pupuh mas kumamang sane boleh amongan duresa wentan kocap anak sane bisolah nyane becik pradnyan ring kawuruhan utawi sastra aji jemat ipun melajahin pedewekan inut ring tutor jati setata eleng ring pitutur guru cucut bakti ring peguruan tulos bakti ring peguruan utawi sekolahnya nih Om Santi 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 Om Inggih tepuk tangan. Inggih asapunika sanewau peserta utawi pemilat putri sampun ngemargiang parikrama nyani sampun memargi antar sida-sidaningdon inggih sane mangkin kelaturang antuk Medarma Gita Putra sane boleh amongan nomor 6 ampura nomor 5 Durusang. Panganjali Om Swastiastu. Inggih idodane sareng sami
titiang jagi ngaturang temang pupuh gina dasar sane pole amongan dursa. Ritat kala jagate sane kebaos kali senggara utawi kebiah para nenten dados lempas ring padewekan punika mawenang sang yang aji patut pisan sareng sekadi imatanai nyinarin jagate sewai-wai sane mangkin rumrah ke baos serana daging angen ngaruruh kaweruhan sampunan pisan nenten ngege santokan gereng punika durung mejanten tatas sane mangkin titiang jagi ngaturang pupuh mas kumambang sane pole amongan dursa. Wanta kau cap anak sane parisolahnya ne becik Pradnyan reng kawuruhan utawi sastra aji telap ipun malajahang padewek setata eleng reng pitutur guru tulus bakti reng paguruan utawi sekolahanyane Prama Santi Om Santi 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 Inggih sane mangkin sane pole amongan nomor 6 inggih durusang. Panganjali Om Swastiastu. Inggih idodane sareng sami titiang jagi ngaturan pupuh ginado dasar sane boleh amongan dursa. Ritat kalo jagate kebaos kali sengaro utawi kebiaparan nenton dados lempas ring padewekan punika
Pangarinan Sangyang Aji patut pisan saratan sakati imatanai hinaren jagat santukan sampul lumrah sarana daring angin ngororuh kaweruhan sampunan pisan nenten ngogo santukan virus corona durung mejanten tatas inggih kelanturan antuk kukuh Mas Kumambang inggih sane mangken cerita yang titiang wenten anak sane parisolah nyane becek pradnyan ring kaweruhan jamat malajahin padewekan satato eling ring pitutur guru miwah setato subakti ring keguruan utawi ke sekolahane inggih titiang sinep sinep antuk paramo santi om santi om inggih sane mangkin kelanturang antuk nomor 7 inggih durusan Om Swastiastu, Om Awigenang Astu Namasida, Titiang Jagi Ngaturan Pupuk Ginada lan Pupuk Ginati. Inggih idedani sareng sami ritat kala jagate sane kemaos bali puniki senggara utawi kebiafan nenten dados pisan
wimbo aka secarane keginu daring santukan sampun lumrah kebaosan sarana daring anggen ngurut kemuan sampunang pisan nenten santukan virus corona durung ngejanten tanda aing ge minap sareng sami sampun dadas kuning uning minekadi napi sane wenten munggo ring sastra aji janing sangsara ring sastra punika munggo napi sane kawastaning sengsara sengsara sane wetu saking ketambetan utawi kebelogan iraga won bali yening sampun belok tambet sinah sampun pelih sakancan parilaksana santukan ketambetan punika sane dados dasar pelih melaksana Om Santi 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 Om salah bos Inggih sane mangkin kelanturan nomor kaping ngungkur inggihan punika nomor kutes inggih duresang Swastiastu Om mawi kena masuk namo sida inggih hitodane sareng sami titiang aturan pupuh wajib ginado dasar miwah pupuh pilihan ginanti saneng wacen